pa na konta jong kinong song yang berkantan di pa jong kanong ko si ba karibu distrik baru Bhoi na konta berkentai dengan trailang berkantan ba ka health department na konta ban penlong ya kene campaign kene ka jing ai vaccination ya ki khlum ki na lai penai kat sansnem ka bagi khot kene ka measles and rubella kepada ke vaccination, ke injection, ke penyada, nanti jepang yang persib, kepada kikun, kibarit, kijunyo. Ini kita tahu di tempat dalam seluruh pun menghormat, jangan terlalu Bhoi, ke kijunyo kipa, ke long tui, ke long kipa, ke soha, kepada ai ke sini terang kelang kemudian campaign ke long kerja, nak kita kalau ibu punai, yang kikun di sini ini sudah. Daka jing temu ban kentiu omtang hakapule kaputi henrewat haki kame lakai sport beper. Nakaliang ka Saint Michael Higher Secondary School umsning kala pelong ka program lakai sport kabalatip kum ka sport meet arja kapra. Hakabala Pynhap perdano dau ba Jason Saukmi Maulong MLA ka umsning konstituensi kum Kongsan. Lasak hilang ru hakane ka sngi Pynhap perda dau ba PS Marbanyang DSO ka Bhoi district kum musumbut Kongsan. Ka sister Idalin Soklet principal ka Saint Michael Higher Secondary School kinohikai ki khana pule lembat kiwe ki rurang ba kathan la samru ya ki kusnam se kinong job ki kerdan beper kuntup ya ka best team balai ora da ka blue house ka balayo nyu pun rupon baar ka yellow house nrupu arpon bat balai lara da ka green house san khundai pon la samru ya ka nam best athlete balara da Albert Kharpuri na red house bat ka Ani Grace nongse na green house. Hakani kaju asngi nakaliang uba Jason ula priru ya kalinti ya kijat kabala tebha da ka dobulat ya ka ba ulano senyang segi board school jong ka Saint Michael Higher Secondary School.